popel, pa se nekaj treba par popet. Ja. Se pa vse videl, čakaj, če ima kakšen. Še enkrat. Ne mislim pa, da bi rabi en mikrofon. Šefa, daj mikrofon eno. Glede na to, da je določeno slavje, samo malo posluha, prosim. Treba posledno. Možda na avto. A kje res ga? Redo. Krasno. Ker seveda razumem, bomo mi malo bolj jedrnati in kratki. Dušan, dolgo časa sem razmišljal, kaj naj povem, ampak gotovo sem, bom kratek in jedrnat. Glej, utrnjena se mi ena misel, ki mislim, da je sigurno prava in je bo vsak pri sebi začutil, da je resnična. Je pa nekako takole.